Kitabu cha Ayubu mlango wa 12. Ayubu anaamba senaye kama na hekima. Ndio Ayubu akizidisha akiamba, ujeri wenye nini ndinyo tu jeri na mdihofa hekima na yendafa. Ela mimi nami ninofahamu hera nini. Choma elewajo mautu si bora kukirajo ni elewajo. Ihe anasige manya gano gosi. Nizakala mtogu tekwa na yasenangu. Izo anamuha mlungu na yakinizigije. Nizakala kutekwa, izo ni muhachi na sinakaila. Yawe na raha, ni kukala na kamvure, na omario na mashaka. Gago ndo majaliwa ga omario manamala kubwa. Mahema ga nyang'anyi, ganaveri, na oma msukiza mlungu masalama. Oma msukula mlungu wao, mikononi mwao. Ela wao zeo nyama, na omanda kufundisha. Edu nyama kubururuka na onda kwa mbira. Edu hiyo zeo dunia na onda kufundisha. Na samaki ya baharini na omanda kutangazira. Keza nosi ni yasema na kukala mkono wa Bwana ndio orio henda vivi. Mkononi mwake una uzima, kwa kila chumbe kilicho na uzima, na pumuziza ana damu osi. Vive, sikiro karipima maneno, hele ludhimi, lutatajo chakuria. Atumiende Maria na hekima, na kuishi siku nyingi kuna reho fahamu. Hekima na wadimivi na mlungu. Yeye na maadha na ufahamu. Abandaho, kanadi mae kujengalusha. Amungiza mtu jela, kanadi mae kumwamboza. Akizulia maji, kuna kala na ukame na akiga huma, gana iho sainsi. Yeye na nguvu na hekima. Oma kengao na makengwao osi ne akwe. Anatongoja aji, kuno, mazavulwa nguo na kwa hende alamu ulimonekane azuzu. Nukuziregeza nyororo. Mariza fungwa ni atawali na kufunga mikanda mo jununi wao. Anatongoja alombi kuna mazavulwa nguo na kwa pendula yenye wadimi. Nikuwafunga makana wa majokuluhirwa na kuusafahamu watumia. Nikumwagirae bomu na kwa hoka sila yenye nguvu. Nikukunula motu gasiri kula kizani na kugareha mlangazani motu garigo kizani. Tukugahenda mataifa kakalema bomu gonyaka ganonga. Nikulamula mihaka ya mataifa gonyaka gatawanya. Nuka usiraki vilongoza insi na kwa henda matange kaizanyika hatu asiongira. Nikumvavata mkizani msimo mlangaza. Kiza yene kwa henda majuwe here arezi.